Bekubanjwe inkonzo yesikhumbuzo sentsha engamashumi amabili nanye eyashona ngalolu suku. Ngokwemphumela yokuhlolwa kwesidumbu, kwavela ukuthi lezi ngane zashona ngenxa yokuncisheka umoya. Emva konyaka, abazali bathi namanje abakabutholi ubulungiswa ngokushona kwezingane zabo, kanti basenemibuzo engakaphenduleki. Besicinga into bana namhlanje ke bazawuzela untwini bazozinikeza inyaniso aye kutshona thina singabazali kuthiwe thina sizange sikwazi uqeqesha. Bathi uhulumeni alukho usizo abanika lona emva komngcwabo. Ngoku sigqiba unyaka abantwana bethu baswelekayo. Ukuba ngabana ndingathetha ndithi urhulumente sagqibela ukuva ngalo kwimasiva. Umhleli wale nkonzo yesikhumbuzo ebise-Scenery Park uthi zikhona inhlelo abazenzayo ukuze intsha ingabe uvanzi emgwaqeni. We initiated this program that involves sporting events, modeling and entertainment. And we've also lobbied the support of DESREC and the municipality, and they've given us kits and other sporting facilities. Abanikazi bendawo yokucima ukoma okumanje icala labo lisasenkantolo bathi abangathweswa icala ngokushona kwalezi ngane.